Halo ki parlok barok saya senpat ha kane ke video bamenta ngan wan rak syapi ya ki job notification melapnai da ka DSC East and West ka Sihil District Mairang na benta ki post repair na benta ki pas ya ka klasik bat kelas 10 pas te sapet ya kane ke video hadu banda kod ba penyo ya ki detail ba company bat watlet bana ilaj ya kane ke video bat ban share sakit parlok ke jongpi bat kumjuru ban subscribe ya kaneka channel ka district selection committee East and West ka Sihil District Mairang ka court application YP namta kini ki post repair hapo ka East and West ka Sihil District bat cluster ban sumit ya ki application form ke jongpi kadai hadu ka 800 umat araja arpusau te mentang ini pet ya ki post detail te ngabha kapan kong namta ki post jong ki lower division assistant LDA ki nombor ki post ki belaj ki don hadu khadway post pad namta ki post kategori spat namta QR kadai ar post namta ki khas jentia bad garo kadai kendai post bad namta ka jinsiu kadai ha ka pe level kaba san bad namta ka keran pule kiship miki belapendap ya ka kelas 10 pas bat kumjuru pidei bandon ya ka komputer knowledge lengba ka typing speed kamdei banduna na ka live hokentin haka shiminian bat namta kipus jong ki gram sevak ki nompak kipus ki belaj ka don live post bat ha kipus kategori spat namta QR kadai shipus namta ki kasi jantia bat garo kadai ar post bat namta ka jensiu kadai ha ka pe level kabasan bat namanta ka keran pule ki ship miki belapendap ya ka kelas 10 pas bat namta ki post jong ki gram sevika ki nombor ki post ki belaj ka don tangkawai bat ha ki post kategori spat namta QR kadai tangkawai bat ha ka jinsiu kadai ha ka pe level kaba san bat namanta ka keran pule ki ship miki belapendap ya ka kelas 10 pas bat namta ki post jong ki enforcement checker ki nombor ki post ki belaj ka don live post bat ha ki post kategori spat namta QR kadai ship post namta ki kasi jentia bat garo kadai ar post bat namta ka jinsiu kadai ha ka pe level kaba sau bat namta ka keran pule ki shim ki belapendap ya ka kelas 10 pas lengba ka computer knowledge te namta ki post jong ki mandal ki nombor ki post ki belaj ka don tangkawai bat namta ki post kategori spat namta QR kadai ship post bat ha ka pe level kadai ha ka pe level kaba lai bat namta ka keran pule ki ship ki belapendap ya ka kelas 10 pas bat namta ki post jong ki driver ki nombor ki post ki belaj ki don ar post bat ha ki post kategori spat namta QR kadai ship post namta ki kasi jantia bat garo kadai ship post bat namta ka jinsiu kadai ha ka pe level kaba lai bat namta ka keran pule ki shim ki belapendap ya ka klasik pas bat namta ki post jong ki enumerator ki nombor ki post ki belaj ka don tangkawai bat ha ki post kategori spat namta QR kadai ship post bat ha ka jinsiu kadai ha ka pe level kaba ar bat namta ka keran pule ki shim ki belapendap ya ka kelas 10 pas bat namta ki post jong ki grade ka besau ki nombor ki post ki belaj ki don hadu new post bat ha ki post kategori spat namta QR kadai live post namta ki khas jentia bat garo kadai sau post bat namta ka jinsiu kadai ha ka pe level kaba nengkong bat namta ka keran pule ki shim ki belapendap ya ka klasik pas bat ha karta ka phila apna apply kadai ha karta ka bakat pra hadu live arsnem karta bat namta ka age election part sansnem namta ki SC ST kandidat bat namta ka selection process kadai lengba ka writing test technical test bat ka interview bat namta ka application fees namta ki SC ST kandidat
kadai sanpo tengka bat namanta kiwe kadai shispa tengka bat pilaro ban seo online lengba ka internet banking bat kat payment te komno pilap na apply namta ka DSC East and West Kasihil District Mairang namta kiniki post te parlok ada pikwa na apply ya kiniki post pihak ban register shwa ha ka DSC bat kaling ngalabu a description jonganeka video bat ya kitu kibladab register pila ban login kala long te parlok ha kaneka video tang kini jiben tiap bat lada pidon kano kepat kaba pibat sai bha sengawa ban komen ha kaneka video kubleshibun